Jasper Rutam u intervjuu početkom novembra 76. također u Londonu izložio mi je svoje lično iskustvo, vrlo slično Hudsonovom. Rutam je pripadao grupi britanskih oficira koja je sa Mihajlovićeve teritorije evakuisana u Bari krajem maja 44. On kaže da su se britanske vojne vlasti u Bariju ophodile prema članovima britanske misije skoro kao da smo kolaborateri. Ubrzo po dolasku, kaže dalje Rutam, major general Stavel, koji se nalazio na čelu britanske SOE u Bariju, poslao je po njih. Prema njima lično, Stavel je bio ljubazan, ali im se obratio sljedećim rečima. Vi ste se, mladići, mentalno zarazili. U vašim pojmovima nastala je zbrka. Zapamtite da ti s kojima ste vi bili, u stvari nisu uopšte uz nas. Jedini koji su uz nas, to su partizani. Sve ostalo izbaciti iz glave. Nisu mogli izbaciti iz glave. Ne bar Jasper Rutam. Kad je sutradan posjetio jugoslovenski odsek SOE, ugledao je na zidu kartu Jugoslavije sa zastavicama pobodenim po položajima partizana, četnika i Nemaca. Cela Srbija bila je preplavljena partizanskim zastavicama. Tek je tu i tamo viruckala poneka četnička. Zapanjen je Rutam rekao je dežurnom kapetanu da je ta karta pogrešna. On je u Srbiji bio koliko prekjuče i zna da su Mihajlovićeve snage tamo vrlo jake, a partizanske sasvim slabe. Vi ste rđavo obavešteni, odgovorio mu je oficir. Hoćete li reći da lažem? Odvratio je ljutito Rutam. Ja sam rekao da ste rđavo obavešteni, ponovio je mladi oficir. Na to Rutam više nije mogao da obuzda svoj gnev. Prišao je karti i smaknuo sve te pogrešne oznake, zbrisao tu prokletu laž sa karte Srbije. Posle toga, po Rutamovom kazivanju, ni jednom članu britanske misije kod Mihajlovića nije bio dozvoljen pristup u kancelariju jugoslovenskog odseka SOE. Tako izvrnute činjenice dospevale su najpred do britanske vlade, a potom u javnost preko Radio Londona, koji se veoma revnosno sam sa sobom utrkivao u pristrasnoj, propartizanskoj i antičetničkoj propagandi. To su kasnije zaključili svi, kako britanski, tako i američki oficiri. Kapetan Walter Mansfield, prvi američki oficir kod generala Mihajlovića, u svom svedočenju navodi. Krajem septembra 43. svedok je čuo kad je BBC u svom jugoslovenskom programu posvetio celokupnu pažnju partizanskim aktivnostima i Titovim ratnim izveštajima. Na osnovu ličnih zapažanja, svedok tvrdi da su mnoge od tih vesti u kojima se govori o partizanskim napadima na Nemce apsolutno lažne i da smo se u pojedinim slučajevima mi nalazili i držali varoši ili sela u kojima su po njihovim vestima partizani napadali Nemce, iako tu nije bilo traga ni partizanima, ni Nemcima. Dešavalo se često da BBC pripisuje zaslugu partizanima za velike borbe protiv Nemaca, u kojima su se u stvari borili četnici, i to u prisustvu britanskih i američkih oficira. Tako je bilo i sa napadom na Prijepolje 11. septembra 1943. sa nizom borbi oko Višegrada, kada je 3. oktobra bačen u vazduh Višegradski most. To potpuno izvrtanje činjenica u korist partizana pokazalo se i prilikom uspešnog četničkog napada na Lazarevac, Kruševac i druge nemačke utvrđene varoši u Srbiji tokom prve polovine septembra 1944. Četnice su bedili jednako. Ja kad gledam film u Beogradu, ja bi, čini mi se, tačno mogu pojedincu da skočim u stomak. Što ga nije sramota da govori kako su četnici i šta su četnici činili? Ja Nemca nisam vidio u moje vreme, za svo vreme četnici dok su trajali. Niti smo mi vidjeli Nemca, niti smo da stupili sa Nemcima.
Pripisivanje četničkih akcija partizanima uz izvrtanje činjenica probiranjem podataka iz izveštaja koje su sa terena slali saveznički oficiri kod generala Mihajlovića, te, dakle, presne laži, David Martin obzirno naziva intelektualnim nepoštenjem. To intelektualno nepoštenje bilo je kobno po srpski narod i njegov otpor okupatoru, ali je za jugoslovensku državu još kobnije bilo političko nepoštenje komunista. Nelegalan skup osoba delegiranih od strane komunističke partije, održan 29. novembra u Jajcu, proglasio se vrhovnim predstavničkim telom zemlje, ne obazirujući se ni na šta postojeće, ni na šta legalno, ni na šta izabrano. Revolucija je bila na delu. U Teheranu glavni konstruktor demontaže Kraljevine Jugoslavije, Josif Visarionović Staljin, poklonio je izvršnom konstruktoru iste demontaže, Winstonu Churchillu, Staljingradski mač u znak svog najvišeg priznanja i zahvalnosti. Nije li to mač kojim je posečena Srbija?